por baban kesngi awan lam shipi da unang ya lam ni General meeting jong kaseng samla Himalangren CEC Langren Sipship Southwest Khasiel District kale kandu langmen ta kasngi pratrik pra arajar arpundrew ha committee hall jong kawa kaji ha kani kaji lang lawan simenta dak unit prepare ki balawan nakisnong hapo ka Himalangren ha kani kaji lang ladon lang ki lang ba snong ka hima ki rurang ba ki baladon lang da peniat je kaji lang da ikon bina Shri Kensai Jun Sangriang ha kani kaji lang layo ru banjet bat pen scam ki nokit kam ki bathamai kinong kitkam kibathamai kilong kumni harum President Shri Blow Dingwell L Langren Vice President Shri A Sundes Imyong General Secretary Smith Perdelin Mauli Assistant General Secretary Shri Kit Borlin Thongni Public Secretary Shri Bantes Imyong Organizing Secretary Shri Overland Mershria Finance Secretary Shri Meban Job Nonglang Assistant Finance Secretary Shri Sankupar Thongni Batki Advisor Shri Andreas LCD, Michael Mertong, Lamborlin Parlier, Victor Nongplang. Layo ban penskem yakinong kitkam da iba before land nong. Samla joka Himalangren. Banyo pan don hari ngajaka. Hang ni hawa kaci. Banjir ban penthemai. Yakinong kitkam jong kasar samla Himalangren. Untuk kumbagi lawak ia keban jet ia kidam kikam ia puai mentah saya bentar bangiyo ban scam no ia kini kidam kikam kita teman ngapun paulu ia kacing kublai dari bentar jong kasar samla Himalangren kapal kan mau berpang nak bentar jong ah report harga pipi ai bentar lain yang bangiyo ban scam ia kini kikam kita teman dengan ngay ba ublay mo nagkukuha nagpunta kanay kajing tumuha ha jong kasasama jong kahima langit di haging kuwar kang nabuntin ngan po ino sa nagpunta bangan perskem yakini kinokikam iba tamay jong kasasama himalangit di haging por nama pa nagalian jong kaseng kamdon di ganu ka iketin pentamti insya Allah penkai kata tinrei ngan supendat baik kat kaba ngan sokit haging por nagapenta jong pipa kinomikam nalu presiden sekretari hadu ada besar kinomikam kibah kemate jong kaseng samla Himalangren nga penpana hagani por bahagani ka pratarik jung penai Agos jogasnen hajar atumreu layo konsen ya kinongkit kam hidup batumai jong kaseng semla Himalangren to pinang trainot haka kam kabakung isamla ila syania hikum kinoyalam bantrei banpek ya kabaha kamiat haka imlang kasalang hapo kahima banenek lemba hiso iba peni hiso iba pitrei ki kun samla jong kahima pakahima hiberkowe kan yoi ya kita kiba pitrei pipon pau ba pipilong sisa kinongkit kinomba ya kekia kesion ya dijing jong kahima hiberkue bat kani kecing tre gitu kan nomrong tang apo ngade kahima andre ai bakan pauru sya karisasi bat wat sabar jong karu itu nang tre minor nang nisikmat kumbalatung lapun scan ipi itu boleh berkerku boleh menyaram ipi bagi namiyo iki mati bakwati kia ada jingjin bilo pi bagi nama mantre kam haju lem dan yo siap mat yano boleh berkerku nak berkali scan
notice dari senang beberapa penonton yang nikah cenderung ting akan nikah pun pemerintah itu power segmen bah nah kalian tunggu senang di beberapa unit kembali benar gila ya koyut jadi don macam di senang di bawah yang di hukum tepi mesti malah banyak koyut dapat menjadi report dan itu kerana sekarang banyak yang tunggu mulai yang masih akan don ke sini kerjaan kumba kata yang ketemu dari opor sebab ini ya cuma jadi program Juni kembali ke tempat Juni ini terpadu juga di berulang bahas semuanya senang kau inai kucing keren dan Juni zaman bertanya jaga kita cialang air kepor nengkong nasional pada angu yulai rakyat kepala karu bat pi samla hagan kepor bat nyepoi hagan kepor menjuru nasional ban Aingu ya kini kamar yang cepat acing kian yangi kumbagi long kamdan kono lo kecing tut kumjuru ngasoban penyang ngawha ya ki batis ki belan hane ki rang ba snong ngai i badon hane na ki snong ba pher jong ka himalang rin nga yang ngawha di boro ani kapon len ba jong kecing sim kia jong pi iwai pai kum isama hapu himalarin na isnang baper nang ta pansim ya kalingko pancit ya kakia kajan jong ka imlang salang te sesimpat nga yang semua ya barolan ki bayadon lang hai nepon ngangai baleng ba kecing ya trilang jopi kanlong kebajak barak syajrong kam syajrong ya kanam bat kebrong jong ka himalang rin Kuble sibone klasitin ngasnya ngawai di hanipor nang ya jamboro. Jukan pai di kamtam di presiden angka di jelas sekali pagi wegi cimenta bat parlo lagi kuat hak dengan por nilong di bane telilang kalau dengan moto bane telilang bana jengkong baro bat nilong pas kemimut ni hapan siapa nomor nilong di klur nilong di spy jong hima jong ka snong thau ya ka bang ni yo mayam na ka ka jingpa batin na jengkong ni baro ibat don ibat temu mat pensmiu ya ka hima bajongi te hagan ka por munta na sa bara jing hukum ta ilang baro bangin sim de step senjang munta kalomba ni de ban ya le persya ya ni nong kam brigandi kapangala pan kedau persya bat kumju ya kiwe pat kibangi siam di jisun khala hati sinong jongi lane haka hima kajui lane wat haka hui pat kedat jongi tetang kini gitin bakendet nasloban ai kajing pencit bensingan de por na ai kermen ya pi kun samla banjir lan korakam hakan ka por montate tang kini gitin bakendet to bulan gerbu panang yalam ya pi na por bat nongong pan banjir banpa ya kakam jong kahima bat jong kedat benru par kulai siwon Ban yo iki kubon baman kesni, sumha ban subscribe ya ka channel Unong Yelang News. Kuble shibu.